dobar čovjek. Verovatnoća da mi neko pomogne na bugarskom domu je bila 0, ali čovjek je pobedio. Kako ćeš, brate? Sale. Sale, hvala lepo. Lakše sreća. Idemo dalje! Da li vi, gospodine Stroman, želite da dođete do Dubaja da održate predavanje o našem trošku? Rekao sam da. I evo, 6 sati ujutru, ja idem polako ka Sofijskom aerodromu. Još uvijek sam u Nišu. Pošto sam ja onaj nematerijalni tip, ja vozim auto koji je sranje. Imao sam više automobila u životu, ovo je baš ekstremno sranje i sad se nešto desilo. Ja ne mogu da idem brže od 80. Evo sam, prošao sam pilot, idem ka Dimitrovgradu, što je recimo na nekih sat i pol aerodroma i trebam uskoro da donesem odluku da li da nastavim put ili da, šta znam, da zabodem neki pilot i Dimitrovgrad, da uzem taksi. Mislim da ću da idem, jebi ga, serem se na auto, ići ću, pa šta bude. Vozio sam prema gradu 120, 80 na sat i nisam bio pijan i napušen, a na radiju je, ne radi mi radio, bila ljubavna pesma. Tvoja ruka na mom ramenu. Tamo 86 na sat na cesti mi je ostalo srce na ledenom asfaltu. Mislim da je možda došlo vreme da revidiram svoj stav o nematerijalnom i materijalnom, jer već ga vozim kola iz 2004. godine koja kao da su umrla pa su ih probudili iz vlaške magije. Evo ga auto, bar imam toalet papir, zaboravio sam juče da ga odnesem, mogu da kenjam i da se brišem. Znači, moj auto kao da je bio mrtav, pa ga su ga vlaškom magijom vratili iz mrtvih. Ali generalno to je neko crevo koje vuče vazduh ka turbini. Mislim, nisam obvezan, to znam. Pitao sam gospođu na naprednoj rampi, pošto je pretpostavljamo lokalka, evo smo mi. Treba se odvojimo za Dimitrovgrad. Jel ima taksi u Dimitrovgradu? Kaže ima. Jel ima broj? Ima. Dala mi broj telefona, taksi nedostupan. Ludo zezanje. Evo idemo u Dimitrovgradu, šta će biti. Poznaj svoj grad da bi ga više volao. Evo mene u Dimitrovgradu. Rekla Snajka kružni tok. Sad će pitamo Bajču. Izvinite, čao duže. Crkava mi auto, hoću da uzem taksi. Gde da uzem taksi? Taksi? Ne znam, prijatelju, na tamo ti je Dimitrovgrad. Hvala. Tamo je Dimitrovgrad, dobro. Dobro. Dobro, šta? Ude. Evo me u Dimitrovgradu. Ljubazni kolega će da mi pozove taksi.
O, nećeš onda ljuti, jedna dobra vožnja do Sofijskog aerodroma, a? Može? Da. Čuli smo se sa nekom osobom koja se izdaje kao taksista. Ja inače kad idem iz Niša nekad taksijem košta me 70 evra, a sad mi traže 80 evra. Nisam, kako da kažem, nekomfortno se osjećam kad me neko jebe na takav način. Nije to u redu. Ali evo, vidimo šta će biti dalje. Ponudio sam 50 evra, nije teo. Kaže, srećan pad. Važi, bratko, še zaminavam by myself. Neće brže od 30 na uzbrdo, mamu mu je. Ušli smo u Bugarsku, prošao granicu, platio onu putarinu, takozvanu vinjetu i jurim 35 na sat. I pojavio se taksista iz Niša. Sada ću da pređem u taksi iz Niša. Samo da se dobacim do pumpe. Evo me sada u taksitu. Sudbina je tako htela. Nek se javi taksista, dobar dan. Dobar dan. And my co-driver, say hello for Serbian people. Oh, hello, zdravo. She speaks very well Serbian. She's Bulgarian, go to work from somewhere, I'm not curious. And she was very kind to give me a lift. Dakle, evo me, nezaustavljiv, neponovljiv, neumoljiv. Za malo da uzem taksi u Dimitrovgradu, ali sam se odlučio da se kockamo i evo, nije loše zezanje. Za sada. She saves me. Thank you, Mina. Highly appreciate. Dobar čovjek. Verovatnoća da mi neko pomogne na bugarskom domu je bila 0, ali čovjek je pobedio. Kako zoveš, brate? Sale, hvala lepo. Idemo dalje! Ulazimo u metro koji ne znamo gde je. I sad čekamo transfer autobus iz terminala 2 u terminal 1. Nisam očekivao da metro staje na terminal 2 koji je napravljen tek nedavno. Nekako sam očekivao da to bude terminal 1. Imam 25 minuta da stignem. Imam jedno 10-12 minuta da prođem carinsku kontrolu i da dođem do gejta. Sad ću možda i uspijem. Imao sam još 3 minuta vremena. Dubai, here I come, here I go.
grad u sred pustinje. Svi misle da su napravili celu priču o nafte, a nafta je samo 5% onog GDP-a. Glavna fora je što su imali strategiju godinama unazad i napravili su win-win za svakog ko dođe u njega. Da se ne bavim sa transportom, bukirao sam takozvani Karim. To je nešto kao naš Cargo. Vidimo kako radi. Dakle, evo me u Lexusu. To aplikacija se zove Karim. To je stariji brat od našeg, ili mlađi brat od našeg Cargo. Odlazimo zajedno u noć, odlazimo. Mandarin Oriental, teramo ga na široko, jer smo tako u mogućnosti. Angažovan sam. Dubai mola, najvećeg mola na svetu sa 1200 luksuznih radnji. Ovaj mol je meka za luxury shopping za ljude koji vole da kupe skupo i da brzo troše svoj novac. Imam insajdersku informaciju da je prošle godine ovaj Hublot ili Hublot kako se čita pazario u ovoj radnji 70 miliona eura. Neću mnogo da davim sa radnjama, znači ako ima 1200 radnji, nema potrebe da ih nabrajam, sve su tu. Pokazat ću vam neke od glavnih atrakcija osim shoppinga u Dubai molu. Jedna od ozbiljnih atrakcija u Dubai molu je akvarijum koji slovi za najveći indoor akvarijum na svetu. Ajde da pogledamo kako to izgleda s polja. Human Waterfall ili ti ljudski vodopad. Fantastična jedna umetnička kreacija. Ovo igra vode, odlične lepe skulpture, dugačak nešto 28 metra, visoko 18, fenomenalno izgleda, rashlađuje. Svakako je jedna lepa stvar koju možete vidjeti u Dubai molu i izvinite što mrdam kameru. Stanovnici Dubaja mogu da dođu u Dubai Mall i šta? Da se klizaju posle šopinga.
na 50 stepeni, doduše sada je 20, indoor klizalište. Dubajčani naravno da su u 26. veku unapred, ali poštuju svoju tradiciju. Ovdje su napravili simulaciju starog pazara. Ajde da pogledamo kako izgleda ove radnje ovdje. Jedna od najvećih atrakcija Dubai Mola nije ovaj kamion, nego skelet dinosaurusa star između 150 i 155 miliona godina. Na svega kilometra odavde se gradi Mega Mall koji će biti 2 puta veći od ovoga Dubai Mola, a također se gradi najveći sportski mall za sve stvari vezano za sport. U Dubaju živi, kad se sve sabere s ovim što putuju, oko 3,5 miliona ljudi, a njih svega 650.000 su kupci. Kažu da je značajno po broj Kineza koji dolaze, jer se oni više pale na luxury shopping recimo u Parizu. A dole iza mene, erogena zona za svaku sponzorušu, Louis Vuitton. Postavili su šator, ipak ovo pustinski narod. I evo, sponzoruše, tu je. Mislim, ja ću vama da kažem. Jedno od svetskih čuda i meni veoma drag lokal je ova knjižara Kino Kunija. Imam popust od 25%, površine 2 fudbalske igrališta. Inače, Kino Kunija je moje omiljeno mesto u Dubaju. Jednom sam doplatio 200 nečega za kofer pun knjiga, jako puno trošim ovdje, imam taj popust. Na površini od malo manje od 2 fudbalske igrališta, oko 600.000 knjiga na engleskom, arapskom, japanskom, kineskom. Ovo je moj omiljeni deo. Tu manje više svaku knjigu već imam, ali nije zgorek da pretresam, uvijek mogu da se nađe 10 knjiga koje mogu da se kupe. Jedna fenomenalna knjižara, ali u ovom trenutku nisam kolima, tako da neću da kupujem. Ili ne izdrži. Ide čika song i uzezanje. Subscribe i zvonce za notifikacije kad izađe novi video.